Mic test. 1 2 1 2. Betul? Alright, all good, Mike. Okay. Okay. So hari ni Adrian Adrian. okay. Nak Adriana pun boleh. Okay, on to the show, let's go. Yo, welcome to Chincha. We keep it loose, two guys from SG. Now we're no one's groove. Chill vibes, no stress, we keep it real. From east to the west, we got that feel. Cincai tak kisah, kita relax saja. Cerita hari-hari, memang ikut suka. Cincai tak kisah, buat apa kau mahu. Melbourne ke Singapura, kita jalan terus. Chilling in the city, making moves. Cakap apa je kita tak pernah ragu. Culture, food, life, let's break it down. Dari sini ke sana, kita makin sound. Cincai tak kisah, kita relax saja. Cerita hari-hari, memang ikut suka. Okay, cincai lah. Okay, cincai lah. Alright guys, hey great. Tergagap nampak bang? Tergagap? Alright guys, selamat kembali ke Cincai Podcast. Anda bersama saya Hide. Sama Adrian. Dan yeah man, welcome back to another episode of Cincai. Oh my god, I think we took a break Kau pergi Sydney. Aku pergi Sydney, kau pergi Tasmania. Aku pergi Tasmania. Tapi kau holiday, aku kerja. Aku juga holiday, but okay lah. Aku rasa dah berapa kali aku naik Sydney tahun ni, almost 4 times lah. Kau tak ada kerja, suka drive. Sydney happening. Aku rasa it's a good drive lah. 8 jam, 9 jam. Tak lah, I think at least 10 lah. 10 lah. Banyak break. Pasal kau break. Break. But I think kalau straight through is total about 800 kilometers lah. 850 kilometers. 850 From our area. From our area, jauh sih. 850. But okay, not sebab so tu bad. there's a saying. Saying apa? In Europe 9 hours they go to different countries. In Australia 16 hours still stuck in Queensland. Okay. That's how big Australia is, mate. True, so true actually. Okay lah, kau pergi kerja berapa lama kat sana? Aku sampai last Wednesday. Lepas tu terus pergi site. Tapi penat lah pasal bangun 4:30 pagi. Kan daripada rumah kita nak pergi airport kan jauh. So you habis dengan highway tu kadang tak tentu kan. Right. Kalau accident sini, accident tutup semua lane. Tak juga cakap kau tak serius pun dia tutup semua lane. So just in case lah. Dan Safety aku balik Friday lah. Tapi penat lah. Orang kata wah best lah kau boleh travel sini travel sana. Tapi orang tak tahu kita bukan holiday. Kerja lah. Kau kerja. Yang aku aku punya birthday, adik ipar aku punya birthday, anak aku punya birthday. So semua birthday lah sana. Sama bulan Sama bulan in 15 16. Aku pun nak tukar birthday aku bulan Oktober. September. Dah boleh ikut sekali. Okay juga lah. Baik cantik. Macam-macam ni. Okay, today anyway, thank you so much everybody untuk your feedback lah. It's really orang kata apa, terharu, you know. We really appreciate about the feedback that has been given to us, and also thank you so much for subscribing to our Spotify. Terima kasih banyak-banyak for your support, and please do continue to give us your feedback. Give us your support, and also a big shout out to siapa kita nak shout out Aku dah lupa lah. I think siapa Ika dan Aisyah. Thank you so much lah. Dorang kita punya admin team for now. Doing on the back end itself. Thank you so much for your help lah. Help. Okay, hari ni topik macam biasalah kita there was a few feedbacks that say why not you discuss about certain things itself. So one of the things that dorang nak kita touch on is the Aussie lifestyle here. Okay, Aussie lifestyle. Okay, Aussie lifestyle. So it's quite interesting. I think you all pun ada banyak jugalah family members kat sini in Australia itself.
you know the Satasus, you know, you all here there, you all been here for your holiday, so you pretty much have seen it. But for those yang tak pernah datang sini atau tak tahu macam mana hidup kita kat sini, so I think we can start off with makanan. Okay, we don't talk about makanan Melayu because we know makanan Melayu later on we can bring up on the next episodes. But the favorite Aussie food kita kat sini punya. So what is the favorite Aussie food so far, brother? Apa yang aku tahu, diorang suka makan macam tak tahu telur, roti. Yang tu aku tak faham tu Vegemite lah. Vegemite. Kalau kat Asia kita panggil apa? Marmite. Marmite. Kita panggil Marmite. I think our Marmite lagi sedap daripada Vegemite lah. Vegemite dia okay. Dia ada macam weird taste. It's bacteria lah kira kan. Okay. Bacteria. So okay. So dia ada trick nak makan ni Vegemite. So that time lah pak kerja aku hari-hari budak-budak ni makan. So dorang punya trick is do not put one lump. Dia kata it's just you just need a thin spread, not a thick spread. Dia bukan macam butter ke jam ke kaya kalau tak tepok tarik tak ada. Dia tipis je. Apalah aku stick dengan aku punya Yakun Kayato sudah. Tak payah leceh-leceh. Susahkan diri. Dah juga roti bakar pun okey juga, tapi tak tahu lah ni diorang pakai konsep lah. Dan tapi aku punya favourite is meat pies. Oh, itu jangan cakap. Dia kira kita boleh compare dengan apa in Asia meat pie. Bukan curry puff lah. Curry puff. Nah, it's not curry puff. So dia macam meat pie is dia macam it's a pastry. Dalam dia ada chunks of steak ke chicken ke mushroom in black pepper sauce or mushroom sauce. Correct. And kau makan gitu lah. Makan potong kan nanti macam oozing out lah. Oozing out. Tapi actually dia comparable juga dengan kita punya apa yang kat Hague Road tu. Apa the triangle punya curry puff tu. Yang triangle shape tu. Itu panggil apa? Curry puff ke epok-epok? Curry puff lah. Curry puff. Comparable brother. Epok-epok is the one yang macam semi circle lah. Aku kadang mix up juga tak tapi ada, pasal Cina panggil tu curry puff juga. Lu asal? Betul gua cakap. Betul lah gua cakap. Cina bukan panggil curry puff. Dia panggil curry puff. Oh, curry puff. Sorry curry puff. Tapi kalau Cina pelat curry puff. Curry puff. So yes, it's almost the same. Similar lah. Different version. But the other one is tu apa tu yang sausage kat dalam sausage roll. Oh, itu sausage roll. So dia sausage tapi wrap in a pastry. Oh, dia macam meat pie punya pastry tu yang flaky kan. Flaky. One thing Dodo very flaky. Very flaky. But sedap lah. So far aku rasa itu yang paling tersedap. Tapi bukan semua kau boleh makan. Macam biasa. Only certain brand here yang halal, certain yang tak halal. Macam kalau kat Sydney, tu brand apa Gelapos apa tak. Tapi kalau Melbourne, Mrs. Mac. Mrs. Mac. Dulu dia tak halal. Sekarang dia dah halal lah. So Mrs. Mac, you can get it from Woolies atau Coles, macam biasa. Then it used to be that brand yang satu yang 420, yang setengah yellow setengah biru punya brand tu. So if it's an export product, it is halal. But if internal in the country, dia tak halal. Itulah one thing sini aku perasan diorang walaupun cakap halal, tapi dia pun kadang you go to certain cafe ke restoran, nanti kau cakap dia kata luar kau boleh nampak dia halal. Correct. Rupanya dia punya meat semua halal. Correct. Tapi dia pakai sama grill dengan kaki pendek. So diorang tak faham sangat kita punya konsep in a way kan. But for those who betul-betul if they really want to get the Muslim customers kan, so aku rasa diorang confirm diorang ada buat diorang punya homework. Yalah. In a way. Also if you notice there is an app, we call it the EST. Oh, EST, yes. EST correct. Halal app. Correct. So EST Halal app ni, you guys can just go on Google, type EST Halal number here in Australia. So you just go to any supermarket, find a meat. So every meat kat barcode dia tu, dia ada tulis EST. So just key in the EST number, then tengok
halal ke tak halal. Ada. So itu kira macam undercover app lah kira kan. Itu kalau dulu aku kerja kat sale dekat Gippsland tu. Right. So the only place yang cari halal aku pergi Aldi lah. Aldi. Memang Aldi. Aldi dia ada, so on the packaging itself there's a tag there like what you say lah. Dia ada tag, then after that dia tulis EST number. Correct. So with your app atau online, you just type in the number, they will tell you say halal or not. Correct. Then aku beli kat situ je, no choice lah. So aku rasa that is one of the viable way of doing things here lah. On top of that, Facebook ada halal page, tapi annoying part is that in that Facebook page yang halal page kan, kita tengok ramai either from Pakistan or Lebanese or Turkish. Banyak orang. Tapi masalah dia is that every time kau post something like this, nanti diorang tembak kau balik tu. Go to your nearest halal butcher. Go to your nearest halal butcher. Tapi aku tak faham diorang punya mindset is if I go to the normal halal butcher, why would I post? Correct. Tu aku masuk lah. Then after that, let's say aku nak salami lah. Aku pergi kat halal butcher dia tak ada salami. Dia setakat jual daging, potong 10 punya. Lagi tu je. Aku cakap, ni kau nak jual apa ni? Siapa yang makan ni? Hari-hari aku makan kari apa? Tak kan? So it's like doesn't make sense lah. So it depends on who's your butcher. It depends your location. So that's why bila aku dah pakai EST app ni, anywhere I go in supermarket senang lah. It's the most easiest convenient thing. But among the 3 big supermarket here, Aldi, Coast sama Woolies, Coast ada their own halal section by itself. Correct. Woolies depends on location aku rasa. Depends on location. Macam I know that dulu aku kat Sydney, the Woolies yang dekat Bankstown tak salah aku, diorang punya halal memang banyak. Pasal situ memang predominantly orang Arab, orang Islam tinggal situ. So and then the best one is Aldi lah. Tapi pun tak cengkok lah. Kadang ada, kadang tak ada lah. You see? So not everything is there lah. So aku rasa bila this supermarket punya operation, I think dia depend on the area or location tau. Macam kau, if you're more to, let's say kalau kau pakai Woolies tak boleh more to a predominant Asian territory, kan, aku rasa diorang punya stock of Asian stuff is more than usual. Correct. Kalau kau pergi tempat yang macam country, jarang nak nampak. Itu kau beli kambing atau lembu sendiri 1 ekor, kau seorang korbankan. Susah nak cari. Sekarang dah boleh post lah. Apa kau ni? Oh, dah boleh post? Dah boleh post bro. Sekarang there's a few butcher yang post daging kat kau sekarang. Cakap okay lah, diorang nak hantar ada. There is a ni lah. Kalau it depends kalau kau tinggal which part of the country lah, which country area yang kau But aku rasa usually if you live in the country, you definitely buy stock and supply for the next 3 months. Yalah standard monthly. Go down to either Melbourne ke Sydney, 100% metro area. Tapi jarang. Talking about country, that time aku on the way back from Sydney, aku drive down from Sydney. Aku berhenti kat Seymour tau. Oh, kau berhenti kat Seymour? Seymour, betul kat Seymour. Tak nak masuk Melbourne lah. Dia ada satu ampul tau. Ampulnya servo. Bang, ampul. Ampul macam Melayu lah. Ampul punya servo tau. So ampul servo ni aku masuk. Apa tu servo? Pam minyak lah. Dah lupa. Okay, tak apa. Ini kita akan belajar Aussie slang. Okay. Ampulnya tempat minyak lah. So kita dalam pukul berapa? Dah pukul 12. Bukan pukul 12. That time dalam pukul 11 lah. 10 ke 11 lah malam. Aku dah sampai sini malam. So another 3 more hours ke 4 more hours to get back home kan. Sekali aku masuk ni servo. Sekali ni kat counter usually standard either mama atau Mak Saleh ni dua kan. Sekali ada satu ni pakcik tu. Kau kat Seymour kan. Aku macam dia ni Melayu ke, Cina ke, Vietnam ke, aku tak tahu kan. Aku buat bodoh lah. Okay, aku just ambil barang aku, nak bayar minyak aku semua. Sekali ada satu grup budak Cina punya apa customer masuk sekali dengan aku. So tengah duduk berbual, sekali aku dengar ada petelo lah. Ni macam Melayu je. Macam pakcik Melayu berjanggut lah. Macam tablik lah. Dia cakap maybe Melayu lah. Okay, tak apa, kita tengok dulu. Datang tu kan. Okay, how much? Apa yang how much Uncle, how much is this? Dia dengar aku petelo. Melayu
touchkan dia. Apa tu Melayu? Tak, pasal aku punya sebelah aku budak Cina kan. Tahu. Oh, China lah. China. Dia China. Aku Buang pakcik tu lah. Pakcik ni seorang dia kerja seorang siul. That server is big tau. Pasal dia dia ada besar. dia ada yang tempat masak sekali tau. Cakap takkan pakcik ni masak sekali burger dengan ni semua kan. Aku pun macam pelik lah. Aku tengok dia cakap takkan pakcik ni pandai buat kopi Aku tengok dia kan. Cakap tak lah, bukan Melayu Itu dia pakai stokin kopi tu. Aku tak tahu. Tapi macam weird lah. Aku pun seram sejuk juga kan. Cakap ni dah pukul 11 malam ni pakcik berjagut panjang kat kaunter ni. Macam macam kat country orang cakap. Tadi cakap juga kan. Itu apa. Tapi aku nak surprise. If that is a Melayu, if that okay pakcik, kalau pakcik tinggal dekat C-Mall, tu saya. Kalau pakcik dengar di podcast, tu saya. Habis kau tak buang pakcik tu? Apa? Kau tak buang pakcik tu? Tak, aku dah penat je. Aku rasa pakcik pun dengan stress. Pasal dia seorang. Dia seorang. Habis it was raining as well on that night. So kau drive. Anyway, just for you guys to know, actually you can drive from Melbourne to Sydney to Melbourne. Cuma satunya drive malam tu kena jaga sikit lah. Pasal kadang you get a lot of binatang crossing kan. Macam kangaroo, yang wombat. Berapa banyak kau nampak? This time tak banyak sangat. Yang the 2 weeks before I went up again, banyak. This time tak banyak sangat. Aku rasa season change lah. Diorang belajar kesilapan diorang ni. Tapi aku favourite dah wombat kalau dia kena langgar. Wombat besar tu. Okay, selalu aku nampak kalau bila aku drive pergi sana, pergi Sydney atau from Sydney Melbourne, kalau nampak wombat mati, tak pernah dah aku nampak dia baring flat tau. Dia baring kaki semua gini ni. No, the thing is, aku rasa untuk sesiapa yang nak try driving kalau korang nampak ni binatang depan, jangan berhenti. Straight. Jangan berhenti. Kalau you all nampak ni binatang nak cross kan, terus je. Jangan berhenti. Tawakal ya. Kau berhenti kau mati. Ni fact ni cakap. Correct. So down here the Aussie punya rule kan, kalau nampak binatang ni kan, dia cross tiba-tiba kau jangan hit the jam brake. Just whack it straight. Because if you stop and dia antara injured, terlanggar ke atau apa, it's either you get attacked or you get hit from the back. Tu je. Correct. Atau you ski off the road lah. Pasal you're travelling at 110 km. You see? You ke 110? Aku safety driver. Test machine kan. Okay. Selain daripada tu, back to the topic makan. Okay. So sedapnya meat pie, sausage rolls is nice, Vegemite tak sangat. Lamingtons, Aussie punya macam dorang, kalau kau pergi any party mesti ada ni Lamington. Itu Lamington dia nampak macam Melayu punya kuih. Kuih apa? Kaswi. Tapi aku tak faham makan tu kuih kaswi dengan tu Lamington. Kaswi. Aku rasa kaswi. Bang, kau kena faham bang. Siri, aku ni Cina. Sekarang bawa pelat sikit. Alamak, tak pas-pas Kuih kaswi. Yes, it's almost similar chocolate sponge. Tapi Wait. Dia coklat dia? Wait. Lamington is a chocolate sponge cake. Dengan dia petabuan kat luar dia. Yang kat atas tu, yang putih-putih tu apa benda? I think it's coconut. Should be coconut flakes. Oh, coconut flakes. Bukan sugar bukan apa dia panggil tu, yang apa sugar coat Tak, it's coconut brother. Kau Google nampak? Aku just to double confirm lah. So it is weird. So it's the Aussie punya version lah. Dia makan macam gitu lah. Aku rasa every meeting aku pergi mesti ada ni benda. Cik, kita kalau ada function kan, macam kalau ada meeting, nanti diorang order sandwich. Aku tak faham sih. Tak ada, sandwich is still okay. Let's say kalau ada tea time, macam diorang pay tea kan, dia kasi kau biskut, beef jerky, salami. Alamak, aku tak faham sih diorang makan. Itu diorang play style lah. Tapi bro, it's very unique. Okay, you have to go for the Aussie punya high tea ke whatever. Nanti dia buat the presentation. It's a very nice presentation. Aku kalau pergi high tea ke buffet, aku cari yang ada seafood. Mampus. Jangan lupa cheese. Sini diorang favourite cheese. Cheese aku tak pernah. So in this type of high tea setting, diorang ada biskut lah, they have their breadsticks and everything. Nanti cheese blue cheese. So there's a lot of different cheese. Cheese dia bukan murah mahal. Cheese, aku tahu cheese sama cheese sini mahal. Cheese dia mahal. Tapi where would you recommend kalau orang nak pergi high tea kat sini? High tea ada, I think there's a few halal high tea here actually. Ni makcik-makcik diorang pergi high tea ni, yang diorang pergi posting kat Facebook.
Aku nak sekarang makcik lu pandai sekarang makcik-makcik makcik-makcik Ada sekarang Facebook, ada ada Instagram. Sini makcik kena high tech bro. Alamak, dah ada ni dua tak apa. Sekarang ada TikTok. Ya. Aku tak tahu, aku tak follow. Ada makcik ada TikTok ni sekarang. Is it? Aku tak tahu, aku tak follow. But okay lah, quite interesting lah actually. Apa lagi? Aussie food lagi. Dia ada one yang that time I know diorang punya breakfast is very simple loh. Janji macam cereal dengan susu atau tak, aku rasa I don't know macam aku rasa depending on the age generation. Gen. Macam aku punya students aku punya yang younger ones the younger students. So they will bring kata macam container. Dalam dua container, satu full of fruits, berries, whatever. Yogurt lah. The yogurt on the container. So orang macam Greek yogurt lah. So they just mix and match. So that is their daily intake. Ada yang just standard bread and butter macam biasa. And then during lunchtime salad or whichever. And then itu dorang punya cara. Dan malam is okay, macam kita standard kita nasi lah in a way kan. Tapi dorang tak. Dorang macam ikut mood lah, protein lah. They more to protein. Is either steak macam biasa, you know, casserole, chicken casserole or whatever. So these are the normal things. Makan most of the time fish and chips. Kalau tidak kebab. Ini je lah sampai ni. I think for Melayu standard lah. Nasi. Sayur. That time aku masih ingat aku balik Singapura kan. So wanted, dan kita pergi KL lah pasal ada jemputan kat sana kan. So wanted to, pasal KL kan diorang pun ada bawa masuk steak kan, New Zealand lah ke Australia kan. Aku nak makan tau. Okay lah, pasal kita that time Sing dollar tengah tinggi kan. Okay lah, shoot lah steak. Alamak, then after that my wife cakap lah, you kat Australia dah makan steak, sini diorang import Australia steak nak makan sini. Lepas tu fikir, tak ya juga Yalah. Lebih baik kita pergi makan nasi kandar. Correct bosku, correct. Talking about nasi kandar, ni lagi satu topik nanti kita berbahas nasi kandar. And also the other thing is they like to do is barbecue. Itu memang aku punya favourite kalau pergi rumah Mak Saleh members. Dia dah buat barbecue. Alamak, pergi. Diorang main barbecue is gila, macam festival ke tu. Diorang macam ada, I got one of my colleague, dia buat barbecue. Lunch and dinner lah. Power sure. I cakap, you mean what? You treat your barbecue food like as if it's your daily food that you cook. Yeah, that's my staple food. Dia pakai pellet ke dia pakai beats? Dia campur dua-dua. Dia campur dua-dua. So sini, okay, macam kita barbecue dekat mana kat Singapore ke Malaysia pakai cakul. Pakai cakulan. So sini diorang pakai beats. It's a special, dia macam square. Square. And then after that, dia pakai, ada yang pakai pellets just to smoke it out, which is also sedap lah. Dia pakai daging. Tapi yang kali-kalinya diorang masak diorang pakai daging, it's so soft. Aku tak tahu apa diorang buat dengan tu daging. I think maybe it's the way the machine diorang pakai. Macam kalau kita pakai the normal barbecue pit, keras ke tu, itu kita kena jaga-jaga lah. Tapi kalau diorang pakai yang yang macam semi pro yang ada smoke lah, apalah, you can set temperature lah, betul juga. Timing tu semua. Betul, diorang, that's why I think diorang adapt this culture from the US also. US pun gila babi pasal barbecue and everything. So barbecue it's superb lah sini. That's why aku ingat aku nak upgrade aku punya barbecue punya grill tu. Aku cakap, wah, ini nak kena cuba ni. Have to try lah. Aku nak kena try juga. Ni diorang punya daging. One thing I remember my mother-in-law bila dia datang sini, dia suka makan daging sini. Dia kata sini punya daging memang lain different. Very different. Pasal Singapore, Malaysia kita bawa masuk frozen. Oh yeah, true. So by the time diorang defrost pun dah lain. Tapi at least sini kita dapat beli fresh tau. Macam ni lah aku punya pakcik-makcik lah. Bila diorang balik Singapore, diorang selalu beli daging sini bawa balik. Daging korang import. Daging macam mana diorang bawa masuk bawa balik Boleh bawa balik. As long as it's completely seal pack. Oh, vacuum pack Vacuum pack ke, atau kau seal in a cooler bag, and then kau boleh bawa masuk. No problem. I remember there's this company kat Sydney. I think you will know. Nama dia TJ Halal Meats.
Dia orang Indonesia. Okay. Orang Indonesia, Chinese, Indonesian, I know they are Indonesian. So bila that time aku kat Sydney, I went there to buy daging lah for kita punya barbecue kat kerja kan. Okay. Then after that, then he biasalah dengar Telo, dia kata you Asian lah. I say yeah, Asian lah. Takkan nak mata aku sepet ni Mak Saleh kan. So after that, then dia kata down here. Dia ingat kau Afgan kot. Kau pun ada macam Afgan lagi handsome daripada aku sih. Kau pun ada macam Afgan dengan rambut kau macam gitu. Ada kena bro? Kau jangan rambut aku ni macam Ryan Gosling tau. Ryan Gosling lah. So after that, dia kata actually he got a lot of customers daripada Singapore Airlines that buy meat from him. Really? Habis diorang pack tau. So I said, how they bring back? Dia kata they come to the shop, then kita vacuum pack for them nicely because we know they want to bring back to Singapore kan. Aku cakap boleh. Alamak. Then tapi we didn't try lah. I got my in-law, my brother-in-law dua-dua kerja SQ kan. So I don't know whether they try or not. Pasal kita dah tak dekat sini kan. Yeah. So but that time whenever they come, so we will visit them in the city. Okay. Then kita buat diorang pergi makan lah. Daging export in Australia no problem. Means you bawa keluar no problem. Nak bawa masuk. Itu yang problem. Aku rindu satu makanan gitu. Apa? Daging dinding. Itu sini ada orang buat. Ada. One of my friend buat. One of my friend dia tinggal Medingly. Dia orang dia punya husband buat dinding. Daripada Tasmania Tak. Tinggal Medilay. Serius bro? Tapi I don't know whether if he's still doing lah, but he used to do. Dinding bro. Dinding dia sedap sih. Sini dinding. Then after that I know someone, I don't know apa, tapi I know people from north side of Melbourne pun ada satu ke dua orang ada buat juga. Aku tahu there was one time dinding was the in thing. And then after that aku rasa it's just I don't know what happened to the hype lah. Dinding was usually the hype during this point of time kan. But after that dia tiba-tiba mati lah. Dah tak ada orang minta dinding lagi aku tahu. But dinding once you get the good one, especially yang kat Geylang ni, alamak bro, itu boleh buat. Dia macam dia macam beat macam BC Ahing ni style kata kat sini kan. Kalau kau boleh jual tu dinding kat sini, kaya bro. Kaya. We talk about Cheng Hiang lah. Apa? Dia apa? Bi Cheng Hiang. Aku tak makan babi pun dah pasal. Tak tahu. Dia ikut yang Melayu punya, yang halal punya version, dia ikut yang tak halal. So itu yang non halal dia bakar, dia merah-merah sikit. Betul juga. Yang Melayu tak. Betul juga. Oh damn. Okay. So so barbecue and then diorang suka pergi hiking. Diorang pakai lifestyle hiking. Kalau korang perhatikan, diorang suka pergi panjat gunung and everything. Yeah, correct. And camping. Tarik trailer. So these are, I would say, the ones that you see in the movie, those Hollywood movies, is the same concept. Yeah, correct. Dorang ada motorhomes and all that. So it's one of the culture here lah. Kira normal lah. Nothing abnormal about it. What else is there? Dorang suka pergi tepi pantai. Okay, pantai they like to. I think kita punya annual picnic and all that, and then dorang suka bersantai di tepi pantai, you know, which is a culture lah. It's one of the cultures they have it here also. Apa lagi? Kau suka pergi camping? Apa? Kau suka pergi camping? Camping. Set up tent lah apa? So far, aku set up tent tepi pantai. Setahun sekali je. Itu aja. One thing, hutan sini lain sikit. Dia tak ada hutan Asia orang. Sini punya hutan kau standby lah. Binatang bertepunya puas lah. Okay. If you camping here in Victoria, aku rasa not so bad. Kalau kau camping dekat Outback, kau camping dekat mana tu, anything more to central, because that's where the temperature is different. Lots of different animals. Lots of it. Sini one thing Australia they are known for their, especially poisonous snakes. Poisonous snakes. Poisonous snakes. Pasal camping ni aku masih ingat that time when my friends back in Sydney diorang ajak pergi camping aku dah lah tak favourite camping. Tak boleh tidur kan, tak tahu macam mana, tak biasa. Basically I'm not used to it lah. So diorang pergi, then I saw them post lah semua, then diorang bawa yang toilet macam pakai tent ni. Cakap macam mana sih korang?
So it's a different thing lah over here. That's what I notice. You must be really prepared when you go camping over here. Whether ada trailer ke, ada campsite ke, you must always be prepared to bring stuff that you never bring before lah. Betul. And planning is very important lah. Correct. So kalau kita pergi countryside ke apa, aku mesti cari Airbnb atau macam macam diorang panggil apa tu yang rumah kecil-kecil tu yang banyak motel. Macam motel gitu kan. Aha. Aku sanggup saya tinggal situ. Tak boleh, aku tak biasa. Aku rasa ikut musim lah. Kalau kau pergi camping time sama, memang kau cek pasal lah. Itu kau dengan tu lalat semua, tak payah layan sudah. Sama. When is the best time to go camping? Aku rasa autumn. Autumn is not too hot, not too cold. But the wind. Yes, the wind. Nanti cukup time kau tengah tidur dengan angin dengan terbang, ten sekali yang kau terbang. So dia ada hit and miss lah. Tapi aku ada banyak member budak Malaysia yang kat sini, diorang bawa diorang 4x4 tau. 4x4 dingin kembar lah. Ada banyak Nuri punya ni lah, Nuri punya member semua. Kalau kau tak tahu kalau kau kenal Nuri, Kimi and all that. So diorang punya members ni, diorang rajin tau. Almost every month aku nampak diorang punya posting, atau every 2 months lah diorang pergi camping tau. 4x4 camping, river crossing. Cakap baik. Yeah, because I think that's what they do in Malaysia. That's what they do in Malaysia also. Aku respect juga. Cakap baik lah. Diorang sana Malaysia ada 4x4 tu kira dahsyat tau. Itu juga. Aduh, aku pun terfikir tak ada time je aku nak buat ni semua. The only time yang aku set up tent lah, macam cakap aku pun set up tent. Kalau set up tent pun dekat beach lah. Tapi lepas budak-budak dah masuk laut tu, Yes. alamak nak bersihkan, Pasir astagfirullahaladzim, dia. pingsan. Then I learn the trick. Apa dia? Kau tahu tak macam nak bersihkan, hilangkan pasir diorang? Macam mana? Tak tahu? Tak. Nama je tinggal sini lama. Apa dah. So basically what you do, kau sapu bedak. Sapu bedak? Ah. Oh, aku memang favourite bedak. Kau sapu bedak, you just pour powder over them. Lepas tu kau just lap lah. Powder? Just powder. Then pas ada punya powder, I think the particle will mix with the sand. Then senang kau nak lap. Alright. And sini punya pasir tak macam, is very different. Sini pasir is very soft kan. Kan, betul tak? And so it's easily wipe off. But then bila dia basah, kan dia melekat. So when you put the powder, you can actually, and I tried, memang it works lah. Alright. Memang works. So it actually reduces my OCD lah kan. Kau imagine lah, kalau budak-budak dengan pasir semua masa dalam kereta, kau dah penat, balik lepas tu kena vacuum kereta. Alamak. Aku tak sanggup lagi aku. Kau tahu kalau aku pergi campsite, let's say kalau aku camp dekat dengan beach, aku selalu go to the grass area. Aku tak park myself on the sand. Kau tak on the sand lah. No. Near to the grass. Pasal the grass is where when they walk on the grass, the sand all comes out. Oh, okay. Pun boleh lah. Tapi kalau diorang dah masuk laut, what I mean is that they are really wet. Correct. Then you want to get out the sand from the upper body. Kau tahu budak-budak kan suka golek semua kan. Aku diorang tak boleh masuk stand. Aku selalu letak kata those blue liners, yang blue punya mat kat luar tu. Korang duduk sana sampai dah kering, sampai dah habis, baru masuk. Cik, kau punya OCD lagi teruk. Aku very particular. Tapi one thing swimming in the beach have to be very careful. Sini punya what I learn is that whenever you see a flag, you have to swim within the flag. Wait, this one is in Sydney ke? Whether Sydney ke, in Melbourne ke. Melbourne pun ada. That time aku pergi Chelsea Beach. Oh, Chelsea Beach. Oh, dia ada bendera sana. Dia ada lifeguard. Dia lifeguard. Ada lifeguard, and then they also have the punya flag. Okay. So you have to swim between the flag. I see. Because they know the place Whether kau orang Aussie ke, tourist ke apa ke, then always you have to respect what they tell you lah. As in, dengar cakap lah, jangan degil. Because you may just be easily swept out into the sea. I think kau tahu lah pasal, I think the famous beach kat sini mana? Sydney, in Bondi. Aku sekarang suka saya tengok Bondi Rescue dekat Facebook.
And then a lot of this incident orang drown apa semua is because they don't listen to nilai the the safety lah. Nilai the safety boundaries. There's this thing dia panggil apa, rip wave rock wave ke rip wave. Itu rip tu dia tarik, they will pull you up together tau. So that is the dangerous part. That's why they know where is the area, you see. That's why they always emphasize people swim within the flag. Okay. Tapi kat sini aku punya favourite beach kat Rai. Oh, dekat Sorrento, Rai Beach. So yelah. One thing aku suka satu beach, number one, dia I think about 3 to 4 kilometers outstretch Dia punya air bersih kan? Cetek bersih. Cetek means up to your knee level lah. Dia calm kan? Very calm. Knee level. Dia macam kat Pesing, air papan. Dia straight je. Kau jalan macam mana, jauh kau jalan, it's I think 3 to 4 kilometers lah. Jauh lah. Nanti kita plan lah, sama-sama lah. Boleh, kita ada annual beach punya picnic kat sana. Siapa annual? Siapa bikin? KMIV. KMIV Apa tu? KMIV yang the association lah. So Rai Beach is one of the nicest beach, 4 or 5 kilometers, very calm. Binatang pun tak banyak sangat lah comparing to the other parts of the beaches in the area. Dia tengok berapa deep kau pergi lah. One thing is Australia punya air biasa ada shark, bro. Correct. Jurong. So Jurong is itu aku that time aku pernah terfikir nak try this beach. Aku cakap ini kalau ada Jurong ni, tapi shark attack is real lah sini. It's real lah. Correct. I think the recent case yang bila a few months ago yang there's this fisherman yang dia tengah pancing kat rock side, sekali dia sudah sangkut depan ni, dia jatuh dalam air tu Jurong tarik dia, bro. Kat mana? Melbourne? New South Wales. Oh, the recent news. Correct. So dia tarik ke tu, aku cakap wah, tapi dia hidup lagi. Like tak mati. Aku rasa dia hidup lah. Hidup, tapi shark bite lah. Dia hilang tangan, hilang kaki. I can't remember. So yeah man, sini shark is real lah. Yang kau cakap Rai Beach ni, is it the one yang kita boleh naik ferry pergi? Tu lain, tu Sorrento. Atas lagi Tak, dia bawah. Ya, Rai is bawah. Sorrento di atas. Oh, so that one is going to Queenscliff. Oh, Queenscliff yang naik ferry pergi shortcut pergi Great Ocean Road Yes. Tak payah jalan Geelong kan? Tak payah. Oh, okay. So nak Great Ocean Road shortcut jalan sana. Tapi it's nice lah. Kau migrator naik to ferry kan. I remember I try once. Bila pasal kau cakap Rai, I thought I pass by there. Pasal aku, so sekarang kita ada new spot lah. I mean weekends macam kita tak kerja, and then the kids are okay. So kita pergi Sorrento. Yang kau tahu ada satu kedai fish and chip dengan that vanilla slice, known for the vanilla slice. Just Queenscliff. Kan Queenscliff kau jalan Rai, lepas tu kau impit kanan kan, to go to the harbour kan. Yang ni kau belok, kau impit kiri naik bukit. Naik bukit kan ada kedai-kedai kan. So the fish and chip memang sedap bro. So far that's, I mean aku tak specially go there just for fish and chip lah. You know, the whole idea is to tire the kids out kan. So malam diorang boleh tidur lenyap sikit kan. Betul. Kan? So so that fish and chip I like pasal apa tau, dia punya minyak bersih. So they always change the oil. Tapi better dia bukan beer better lah. Bukan. Kalau beer better tak boleh lah. Kalau kita tak tahulah kan. Kalau fish and chip paling famous aku kenal is San Remo lah. Semua masuk Phillip Island. San Remo is known for his fish and chips as well. Just before the bridge itself. I think one thing, talking about Aussie food, I think their common food there is also, kalau kau pergi coastal area je, mesti fish and chip. Fish and chips lah. Betul juga. Mesti fish and chip. Okay, Zul, we have went past kita punya time limit. Okay. Alright, we go back for the next session. Okay, stay tuned guys. Kita take a break now, and then we come back again after this session. Yeah, alright. Take care guys. Nantikan lagi, banyak lagi nak dikongsi. We'll be back for the next session.